otursak plan yaparız. Belki bir şeyleri değiştirebiliriz. تمام کلمات به ترتیب معنی شده. اگر با هم باشیم برنامه میریزیم شاید بتونیم یه چیزی رو تغییر بدیم. Madem sen dün gece bir şey olmadığını söylüyorsun aşkım, bir de Ekim'e soralım. عشقم اگر تو میگی دیشب هیچ اتفاقی نیفتاده یه بار دیگه از اکیم بپرسم. Abim sana yalan söyledi Melisa. آبیم به برادر بزرگتر گفته میشه. برادرم به تو دروغ گفته ملیسا. Beni öptüğünü. که من رو بوسید. اگر یادت باشه قبلا سوال پرسید که این جوابو داد. Ona senin gibi cevap verdim. هر جا گیبی و گوره دیدین از اونجا معنی کنید. مثل خودت بهت جواب دادم. Dün gece hakkında benim bilmem gereken bir şey oldu mu? این جمله رو نمیشه کلمه به کلمه معنی کرد. برای همین میگیم آیا چیز خاصی در مورد دیشب وجود داره که باید بدونم؟ Biri sana anlatmadı mı? Neyi anlatmadı mı? عشقت برات تعریف نکرد یا نگفت؟ چیو تعریف نکرد یا نگفت؟ arkadaşlarım خیلی ممنون از این که تا اینجا همراهمون بودین. اگر خوشت اومد دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش یادت نره. hoşça kalın.